Narum payu nioskum, ka chananam daki padba, ka bril nyotar. Chief Electoral Officer CEO jang Jallau Dr. BDR Tiwari hakasni ba aru lapen tipat ba baka Election Commission of India ECI kalapen bana ban penlong ya ke election siteng samoy hagam Bigri Assembly Constituency hakakat lai trik jong naiwing ar hajar pusau hakajing akrem baki lap thai kubor utiwari ulapen tip baka sngi tap kerteng kaddo kan long haka apusan trik jong risau ar hajar pusau kat baka jing bisyari ki kerteng kan long haka arpu pratrik jong risau ar hajar pusau bad hakasni kaddo ban weng ya ki kerteng kan long haka lai potrik jong risau ar hajar arposau ka jing nyau ya kibut kan long haka apply trik jong naiwing ar hajar arposau kumban chupan kan mau hang ni baka jing penlong ya election siteng samoy hagam Bigri constituency kalong hadin ba MLA barim ka congress usaling isang ma ula resign no kumu MLA hadin bula job ya election lok sabha na tura parliamentary constituency kabala long mentau snem utiwari ula pentip ru baka model code of conduct kan trekambek tang ha West Gar Hills district ula pentip ru baki nang tep vote hagam Bigri constituency ki dan lai po ar hajar sispa san po nyongot kan reu hajar lai spa lai po lai ngot ki de ki nang tep vote chenrang bat kat san hajar pras pa ar po sa ngot ki de ki nang tep vote kan thei ki polling station ki dan barok san po itli lai po itli ki polling station ki de ki bakham jenjar kalaj kawan katanat election kalong kabalapan krek ban penlong ya election kabayaj be ya irenti